since phansi kodini imali sathi sayibona imali enganisiziswa kude awube ufike khona wena phansi kodini wesinsizwa sinsizwa zakithi siyahalaliswa amandla nangesilele okusikela sishoba mina nisiyenza zokhoko nisebenzisizwe okusilandela umthetho ezinto zonke esikhonela phansi kodini izinto zonke esikhonela senziwa sinethule isikhoba ngolibongoni ngokunqoba ingozi akenisho sinsizwa uma sentuzi obani sithi halala thina class ngokuvikela ingozi halala thina Wow.